Abashakashatsi bo muri kaminuza ya Essex mu Bwongereza bageze kure bagerageza porogaramu cyangwa se application ya telefone ishobora gupima niba umuntu arwaye coronavirus bitewe n'ijwi ry'inkorora risohoka mu bihaha. Iyo application yitwa AI cyangwa se AI yatangiye kugeragezwa mu mwaka ushize bifashishije amajwi y'inkorora bafashe ku bantu barenga 8,000 mu bitaro byo hirya no hino ku isi. Kugira ngo umuntu yipime bisaba gufata telefone irimo iyo application ukayikororeramo ushyize umunwa ahinjirira ijwi, ubundi gahita itangira gusuzuma ijwi rituruka mu bihaha ikabasha kumenya amatandukaniro adashobora kumvwa n'ugutwi k'umuntu. Iyi porogaramu cyangwa se application ya telefone igendanwa imaze hafi umwaka iri mu igerageza. Abaganga batangiye kuyikoresha mu bice by'icyaro bya Mexico aho abaturage batabasha kubona uburyo busanzwe bwo kwipimisha COVID-19. Mu igerageza ryayo bwa mbere bayikoresheje ahantu hatarandi majwi ashobora kuyirogoya, basanga ibisubizo itanga byizewe ku gipimo cya 90%, ariko ntirashyirwa ku isoko kuko ikiri mu igerageza rigomba kwifashishwa mudasobwa nyuma ya telefone. Igihe yakwemezwa mu rwego mpuzamahanga, abashakashatsi ba kaminuza ya Essex mu Bwongereza bizeye ko izakoreshwa no mu gupima izindi virusi mu minsi iri imbere.